Khasi Hills Autonomous District Council ringkat berketenat tourism kajela hine kasih palai kila pli pajba ya ketamsa Monolith Festival kebala penlong Khasi Heritage Village kebadan hasnang Mauklang Marsenda berkalau kentang. Ya kini ketamsa tenrai Khasi lapli do simbut Menteri Rangba kajela Pak Preston Tensong balong ru Menteri ketenat District Council Affairs Haga bayadan lang CEM ke KHADC uba PNSM MLA MDC berkikli lang sencharge nong nakal leng karilong Khasi. Kini kata masa kelas dang hene kasih, berkan kuda kasih sejan, hak kaban peninam yang karwai kasiau, berka power tenrai, kasyat ke masjid, kabam kadi tenrai, kajingde kitia tenrai, bat kiwai. Lapan long ningkong kini ke Monolith Festival House nam ajak hadlai, berka baan lapan long hawa ajak handriu, bat minta ke kenti, kadai hakasin ke balai, berka bakam he, banyak kita masa lapan long hakis nam kiba menshua. Pak Preston ulayaro ke KHADC ke balas simkia hak kaban penlong ya kini kata masa tenrai ukasi. Perulak tentu bagi dia penlong man la usnam ya kan dikata masa kadang bahkan penne pensa ya kariti dustur banyak ke culture tenrai Khasi. Bat kabanga tentu kabanga kerpat namar ketaya kadis kausil borok lightly omtang ya kaki HDC. Nang penklan ya ki an ki kanun ki baka constitution kala ya ki. Batru nginang penne nginang pensa. Don kiba skutu baklang kiba om baka jat penriu jongi I kumbaka don hatmir karyat lengakwa ban ong yopi lengba jo ka 6 jidel lengba jo ka district council ilong snan bat ngin yaine kumtang halaka jong kariti kadustur halaka jong kaniam karukom Halaka jong kacingit kajongi marway. Kata kabang akwa ban ong akmat jongi ay bakani ka festival na kata kadaw. Kanang play shushu ya kacingmut kacing perhat jongi kun samla jongi. Menerios kau ya kacing pawar tu rius usamla. Badon kasap kapong. Kabasyo jingmut haduk kata-kata. I kumbang. Katenrai jongi kandu kandamno tongi namya klet aga kerpatru ia kaki HDC skau bahaban pelong ia kadika festival man laus nem mendai ban put batang sis nem namar kiba bon ba kiba kwa ban yoi batru ban tip ya kajinglong kajingman jong mangi hangde amekala kirit pai Ikwa banda tho dak ikot kisla bat ikwa aru ban pen iluksa syaka perthei jongkarin dia barokawe. Kiki jadi jembam berpisah. Do siar Khasi, do shan siar, do hat mesi, do jam siang, do nur mesi, atau do shan mesi, bagi do hat terkong siang.
Kidon gibri giba nabar giba wan ban mat Tidak. ke ga jing so jogi Yang kebiang. Bang ba. Karang daan ni ka jingbang sa palap da. Gahap hawat tu terus. Kebiang bahagian kan dia. Yo lat gini kena semla ban ni mo, ban ni pek, ban yo gini gibam tenrai babang kebun jet. Ha? Kiba nang batai jo ni kiba. Ngampat layat baru saudang. Ha? Layat keleng telah ala man batai jo ifi. Mengenang wan nang kamspam mo kani ring sin kong bi wani kani ya re jingwan stop ke nampak asal tani ke kalong mulu kani mulu gibri re kemupat mentai ke siklemat kada dia mentai jamit ke kas kambang ke yo ya jingwan gibri ke kan kemudian kaitan makin gibri kena sunat ke bendaya dari gue banyak yo ke yang ke buat mau mentah kani ring sin kong jadi siapa asim ke sin kong dari bani festival dari ring sin kong so kuman sekadang ke poi bertani bangin ini ka kadang jongi akan ka si minta akan ka festival dan dai kani kalau ka ciku ka kau ni ya ini item bangin da abset jindang jongi ini don ki jat ki sewa ka jat masih sewa ka jat seniang french fry burger sandwich kata kani ka chicken wing leg wing, pork rib, thigh.